روزانه هجمارکا برچاف یا ولاتیان لسر خابیر زاخو دهنه دیتن پتریاوان زاروک و سنلنه بشکا کم مالن خواه آگه داردکم لی پتریاوان به هایداریا دایک و باب و سمیانن خواه چندین دمشمیران دناوا آوا خابیری دا دمینن وداد بيجن بوبي خو مثلا بيجن دايكو بيجن بوبي خو هشم سروي دبيش تحرا بچنا بيجن دايكو هم نو بيجن نوهيلت چه بيش داخلين بيجن بيجن نچاخو دبيش از دينم تن نزا چيو ده اول 2 سال همتين ده جراز قال هفولاتين ده جراز جابتنيتين روزين چند ساعت خالد روجي ساعتك ساعت و نيفا بله بس ده ضرورتين نا بيجن داي بابي خو تبقى بيجن مال از هدا جرات بيجمي بله نك امنا قوتي بشکا ولاتیان جی دگل زاروکن خواه قصدا خابری دکن و جنیزیک و هایداری وانو او بخوشی وان فیری ملوان یادکن خواتين فيري تشوفي من اللي مجيلت كم 20 دقيقة كاني في ساعتك ديل بيش تشوفي مبد حتى مجيل بد قال عالم ملافونيا خلاص دي بشتين مرتاح بم وقتی تین سر و بدای باب خوا ماترسیان یا پتر یعنی خندقین هیل الفیره و شیشه و سیم و بارود بارتیج و طانکه و تشتت آبادان پیتوان قدر بنو حتی قل آبش نخم بین بلوین خارج یعنی البرفه طاوین ساخیش تشت بت البرفه آبادی جواک ناسک جی هبونا پیوندی جواکی دناورا دایک و باب زاروکان دا بگرنگ دوینه تريا اف زارو كن ارشف سريوانتين شافت توشي رودانت خندقان طابدا بن وكو جهدا خي بجن يانكو رودان ترمبيلا بن يانكو برزبين بن همي اونش اگر بجن تارا دايكي اف كونتاكا جواكي نافرا دايكو بابا واندا يا صصب دی سال دا لسنور قزازا خو 13 کس دناوا خابیری دا خندقینو پتریاوان کسن نشارزاو نملوان بونه فاروق عمر این آرتی زاخو